yoo rabbi fedhe dubbii raajii dubbii ajaa'ibaa ka silaa nama mara ilaallatu nama maraaf gorsa ta'u qabannee walii dhiyaanne akkana jedha rasuul rabbii sallallahu alayhi wasallam kullu nnaasi yaghdu namni marti in ganamsa in bariisifata jedhe ganamatti seena jedhe sii bariiti atiin na laalaa jirtu mataan kee dhagaarran bulle afaan kee agabuun bulle ijji tee irriiban dhabne halkan kee bariin dhabne bariin kee nagaan dhabne rabbi kunu asii ka'ee daawwataa jirta bariisifachuu ganamatti seentu kana keessa lubbuu kana namni gurgura jedha rasuul rabbi sallallahu alayhi wasallam lubbuu gurguru kana takkii ibiddatti gurgura takkii ibidda sanirraa bilisoomsa jedha rasuul rabbi sallallahu alayhi wasallam lubbuu teennatan adada guyyaatiin adada silaa aduun baatee lixuun umrii rabbi nuu kaa'e gaafa garaa haadhaa jirru chaappaan nuu dhayame paaspoortiin nuu dhayame sun muramaa kutamaa jira maaliif jennaan nuti gaafa garaa haadhaa irraa baan irraa eegalee akka xiyya eboo keessaa darbameeti aga umrii kan keessii dhahame san xiyyi sun deema gaafa chaappaan xumuraa sun gahe xiyyi si waraanu sun du'a xumura waan ilma namaa mudatu ilma namaa kufisu ilma namaa duyda isaa cabsu guddaan du'a tana almawtu nihayatun min hayati al-insaan goolabbiin xumuraa jiruu ilma namaa ka goolabu du'a almawtu mafaaraqatu ruuhi min aljasad ruuhin tun qaama dhiistee biraa deemutu du'a jedhama nuti marti du'an beeyna laakiin qophii takkii guyyaa saniif qophaa'utu dhabame ebeluu in awwaalla ebeluutu du'een dhageenna falam tactabiruu min irraan gorfamnu irraan qayyabannu gara rabbiin nun yaadachiifne gara rabbiin nun beeysifne alimni tokko waggaa 450 dhalate waggaa 55 duniyaa irra jiraate maqaan isaa Abu Hamid al-Ghazali imaamu Ghazali rahmatullahi alayhi jadirun biman il-mawtu masra'u wal-qabru maqarru wat-turabu matja'u wal-qiyamatu maw'idu wan-naru aw al-jannatu nuridu wad-dudu anisu alla yakuna fikrahu illa fil mawt wal-isti'dadu li ajli dirqama jedha imaamu Ghazali namni duuti kufnana isaa taate namni biyyeen bakka inni ciisu taate namni qabriin bakka inni itti ragga'u taate namni nakiirii fi munkar isa teessisanii gaafii isa gaafatan ta'e beellamni qiyaamaa ta'e yoo rabbi milkii mure jannata yoo rabbi salphina mure azaaba wadduudu aniisu ka isa booharsu ammoo raammoo fi rirma jedhe arra waan hedduun boohar arra waan hedduun gamman maatii qabna ijoollee qabna mana qabna makiinaa qabna itti booharaa jirra guyyaa tokko ammoo raammoo fi rirmatu qaama keenna itti booharuuf ta'a guyyaa guddaa san namni ufirratti beeku allaa yakuuna fikrahu illaa fil mawt wanni inni itti yaaduu qabu wanni inni itti yaadda'uu qabu du'a tana malee wanni tokko hin jirtu jedhee lafa kaa'e imaamu Ghazaliin rahmatullahi alayhi duuti tun kafaa bil mawti maw'ida qalbii gorfamuu barbaadduuf qalbii chaarjii fixattee rabbi irraa fagaatteef wanni rabbitti deebisu guddaan du'a tana intala tokkotu Aishaatti dhufe yaa Aisha qalbiitu na goggoge qalbiitiyatu iimaana fixate nan jiitu qalbiinti akkam haa ta'u jennaan du'a tana yaadachuudhaan du'a tana yaadannoo isii heddummeessi qalbiin si laafti jedhe jetteen Aisha radiyallahu anha rasuulillee alayhi salaatu wassalaam akthiruu dhikra haazimi lazzat jiruu duniyaa tana tanamatti murtu
qaaxi'ul lazzaat si'ii mi'eeffata sitti toltee deemtu ka sitti murtu du'a tana. Jiruun duniyaa akka maastigaa takkii waan nyaatamu kanaati. Maastigaan kun jalqaba mi'a sitti tola, booda garuu bushaa dhufa. Jiruu duniyaa tana ka busheessu ammoo du'a tana jechuudha. Namni tokko du'a tanarraa nafu bakka feete man jiraan walaw kuntum fi buruujin mushayyada, mana tolfamee jabeeffame, mana dhagaa fi bolokeetaa fi simmintoon cufamee tolfame kana keessallee osoo jiraattan isinitti dhaqqabdiidha rabbi duuti. kullu nafsin dhaa'iqatul mawt. Lubbuun tuni marti, lubbuun dachiirra jirtu marti du'a tana dhandhamuuf teetteedha rabbi subhaanahu. Salafa duraan darbe keessaa Rabii' ibnu Khathiim nama jedhamu tokko ture. Rabii' ibnu Khathiimiin kun darasaa barataa Abdallah ibnu Mas'uud ture. Namni kun lukti isaa laamsha'ee ture. Luka kanan qabu garuu masjida rabbii yoo dhufu taharraka kasulhufaat, akka qocaa lafa tiratee masjida dhufa jedhan. Nutiinarra miila qabnu, nutiinarra deemsa dandeenyu, miilli keenna yaamicha rabbi owwaatu dadhabe hedduu keenna. Garuu namni kun lukan qabu masjida osoo lukan qabne shunquuqee dhufa jedhan rahmatullahi alayhi. Namni kun mana isaa duratti boolla qotee duyda isaa boolla sanitti maxxansee keessa gadi seenee fuula samitti ol deebise jedhe. Achi keessa taa'e rabbiin zakkara jedhan. Tokkotu irra tare osoo inni achi keessa taa'u. Yaa booma akkana goota jennaan boolla kana qabrii ittiin yaadadha jedhe Rabii' ibnu Khathiim rahmatullahi alayhi. Qalbiin tiyya osoo qabrii irraanfatuudhaan daqiiqaa gabaaba dagatte lafa sadatiin baddi jedhan rahmatullahi alayhi. Qalbii teenna wanni balleesse du'a tana irraanfatuudha. لأن الموت يأتي بغتة. دوتي تندفق تسنى متلفتين بيك مغيا دوان ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. لب بروان دليدون بيتو برو بكا جرتم بيتو أرن جرى أرن ديمنا أرى فياك أمنا أرى نغايك أمنا أرى كفين ديمنا إنيا نين لوينا إنو فنان ببانا انقلا غيا توكو كرب نقبون بيني غافا علمنا ما قراها داجروا الرسول ربي Rabbi malakaa ajajee waa afur akka godhaniif jedhe. San keessaa tokko ajala guyyaa inni itti duniyaa tanarraa deemu chaappaan dhahaaf jedhan. Guyyaa tokko garuu nuti gaafa chaappaan keenna sun galma gahe bararuuf deemna. UK fi Kanada, Austraaliyaa, Ameerikaatti bararuu bar. Dachii tana jala guyyaa tokko qabrii tana biyyee nurritti safaruu deeman. Obboleeyyan Islaamaa duuti tun osoo ka haftu taate رسول ربي إرى أفتي ترتي صلى الله عليه وسلم. رسولي قافت أمراف دنيا تنرى ديم فكأن وكبستين إباميك أباميك إيسي فراش دوار إيسا جرا من ميمونة رجل كباف وسوء إيسا جرو أجمعوا لي الزوجات دبرتيك يا بيرانك يا مرا ولتناك أباجي رسول ربي. مرتين دابت ترى قلت يا جراكين أتأذنني أن أمرد في بيت عائشة؟ منا عائشة تلقب سدا هي منا أنجو تنيجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم. نأذن لك يا رسول الله. إيا مسيقون كإجدانين كهو دفل فقبت فما استطاع أن دندين من شدة مرضي كبة التجابات إبدأت التجابات بود فضل ابن عباس فيه علي بن أبي طالب بتامير قبتني من عائشة فدان قافة أتشيسان أمراف من برا قباء القراني دامتني قدبوان وصو أتشيسا جرانو فاطمة نتولسين تنتلت رسول ربي ولسينن إمبوت من من جنت رسول دريو فاطمة نتولسين قام لها إسي أولكه فاطمة بضعة مني فاطمان هم نراتات يؤذيني ما أذاها واني فاطمة ركسنا ركسها فاطمة نران تقنا جتشاتوري رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرقرو ركبني وان اتجاباتف اتولكون دندين فاطماني من من جنت ايبوت يا فاطمة ادن مني
natti as kalaawi koottu jedhee rasuul rabbi itti kalooyte gurratti waa asaase yeroo kana achi siixee aga dura boottu caalaa imimmaan gannaxxee bootte ammallee koottu as siiqi jedhee rasuul rabbi ammallee gurratti asaase achi siixee kofaltee jedhan erga rasuulli duniyaa tanarraa deeme dubbii tanan gaafatan yaa Faaximaa jalqabaafin kofalte jalqabaafin bootte lammaffoon kofalte maali dubbiin tun jennaan rasuulli rabbii jalqaba akka du'uu deeman du'a ofii natti himnaan imimmaan gannaqee boohe jette lammaffo ammoo maatii kiyya keessaa namni ergaan duniyaarraa deeme natti aanee du'u siinaan jennaan gammadee kolfe jette Faaximaan boodarra Aishaa qofatu manatti hafe فنام على صدر زوجته قم عائشة قباج إيسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حركة القبني اللهم ألحقني بالملأ الأعلى يا ربي بل الرفيق الأعلى بكسني تندك في سجد إني كدتي أسوجر فثقل رأس النبي على صدري جت عائشة قمت متى النبي محمد قمك يرت ألفاتي جت akka rasuulli du'an beekee rasuula ofirraa achi siisee barrii gama dhiiratti nama geessu ulaa akkana ol qabee girdoo ol qabee ummata masjida guutee jiru kanatti lallabe jette Aishaan maata rasuulullah rasuulli rabbii du'anii jiran jette Aishaan isiin haganuma qofa jette yeroo kana Ali ibn Abi Taalib osoo dhaabbatu gattaa'ee ofirra jedhan socho'uu hin dandeenye jedhan Umar ibn al-Khattab أخرج سيفه سيفي إساء القبه فقال من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه نمني نبي محمد دو أجد نتي أصابه جد عمر مرمر درب جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أف والله إن رسول الله لم يمت بل ذهب للقاء ربه وسيعود رسول ربي دونه ربي والقود من دي بأجد أبديك أبجد قروا بودر أبي بكر من برا قباء الكوري من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نمني نبي محمد قبر جد رسول ربي دؤني جران جد نمني ربي قبر أمه ربي جراتها زلالم كان دون جد جدان أبي بكر دوتي كنبي محمد الرانفين سر نفتو دؤتنا في قباي سلمان الفارسي دبيتو كن أجائب سيسجد نما توكو كدنيا بربادو كأجل إسا بربادو تن أجائب سيسجد نتي أرى دنيا بربادنا أجلة نبربادة دعاة نبربادة جر نتي قبري الرانفن ملك الموت نير رانفن نما توكو كأصولبون جرو مسجدا لفنه كغافة إني دوئه باتني مسجد فدن مكا إسلاما سنتنا أجائب سيسجد انتلا غافة لبون جرتو قاما سترني كغافة إسين دوته إسي سترنتنا أجائب سيسجد جدن سلمان الفارس رضي الله عنه وأرضاه كناف بولين إسلاما قلبين تين يو قد يو ديبمت يو ديبوت إيمان تقوى بربانن دعاء يا هايادنو